Niftakar fis-64 kien hemm l-indipendenza, kien ħadni l-papa biex miegħu on a Sunday morning il-belt biex nipprotestaw kontra l-indipendenza li tiġib il-Partit Nazzjonalista dak iż-żmien. Niftakar konna qegħdin demostrazzjoni niżlin Merchant Street u f'daqqa waħda konna kważi ħdejn il-kiosk, kien hemm kiosk hemmhekk tal-corner ma' St. John Street. Ġiet ixrija li il-pulizija bil-kavallerija qegħdin at the top of Merchant Street. F'daqqa waħda kulħadd jisparpalja, jiġri, jiena u l-papa tħallna fil-blok ta' flats li hemm quddiem San Juan, għand żewġ entrances, titla' fuq fin-nofs tal-arkati hemm ikun hemm bieb biex titla' u at one stage pulizija biż-żiemel beda jitla t-taraċ warajna biż-żiemel. Biż-żiemel. Sewwa. U mbagħad niftakar jgħidu li kien hemm wieħed daqsxejn miġnun, kellu hand grenade u tefaħħa fl-art imnalla ma ħaditx għax kien joqtol il-mintof. Wieħed mill-pulizija. No, wieħed min-nies li kienu dimostranti. Eġwed mill-parti tal-Labor stess kienu ħajoqtol il-mintof. Tilaq minn idejh, ovvjament, bil-panik tal-pulizija li qed jiġru warajhom. Imma da li kien qed jiġri warajk biż-żiemel. Kif irriżolvit ruħ dik l-istorja? Xejn ma setax jitla warajna u bqajna stenina xejn il-fuq. U missierek dal-punċ qed jgħidlek iġri. Iġri nitilgħu il-fuq iżjed. Missierek kien jidħolek f'konflitti fiżiċi? Mhux normali, però dan kien każ li kien qed jissapportija bħala entità ma' mintof il-belt. U niftakar anke on the exact date tal-indipendenza fl-Independence Arena. Kont mort mal-papa bil-karozza tal-linja, ma kienx mar bil-karozza tiegħu. Kulħadd imur bil-karozza tal-linja, tqajna l-belt biex immorru nipprotestaw fuq il-Fosos tal-Purjana. Sewwa, sajna 1964 kelli 15 years. Okay? Konti fema xi qed tipprotesta? The independence that was given to us was not correct. I mean, kienet... But at 15, did you understand the details? Not really. I was following my father. Il-papa jgħidek ma Sewwa, il-kwistjoni ovvjament li l-artijiet kollha kważi li kellhom l-Ingliżi baqgħu għand l-Ingliżi, li l-airport baqa' taħt idej l-Ingliżi. I mean, we have independence, but we don't have control of most of our land. So, hemm nebda dubju li most of the areas tal-Pembroke, St. Andrews, għaw kienu kollha taħt idej l-Ingliżi kollha. Ġifieri ħadd Ingliż stess kien hemm barracks tas-soldati, ħaddin tas-soldati, barra li kien hemm it-turretta, ġifieri, and etc. Mela, tlaqna?